Subscribe to GH Live. Subscribe to GH Live. Okay. Yadi Shamu BM Achia Ghana Dishin Yamo will be a kwaba by GH Live. So Nana da and Omampani Nana Dankwe Kufuado. And then some kakra to draw at the first state of the nation's address. I know dear and who same Yanano Abonipisa Eddie Amamo Dada. Na the here or can I say Domus Kodima Ghana Dishin Yana and near dear Shamu GH Live. So a airport how do me noa name yes SAD din for eto talking about Kumasi airport kesiye I nay year 2 din said Nana Prempeh the first international airport sanso and na okokopium so a na che say stream sage tamale also ye name bi no so ni nyina mo na mu nchiremo various name behind the story no ye di ni nyina no ebre live enti bomode na kan ho subscribe no di achi GH Live. So me did the direction Kizito Bengazin so ewa hanon but quickly caught nothing someone another down quite kufuado or the two guy a brand own name no any National Airport in Kumasi and naming the recently commissioned airport in Tamale the Yakubu Tali International Airport of Tamale. Eti said ye one no eno ena odi enwa eka yese ampa Yakubu Tali no ebeko edi ama extreme that is Tamale Airport sanso ena Prempeh the first and also beko edi ama Kumasi so edi sapepepe ena isiko e shano so ema me say Ghana omampanyi ora Kufuado ena hoteli nkano na yento aso e na yenhwe de edi so talking about airport name ya enti said ye opanyini kan no but of course no mu any dey to anima mu ohun say what is some ampanyi ebo ohene Prempeh anazo Otumfoɔ Prempeh din a na Prempeh no ono na eda so kama no a ohun say one ne hema ebra na wodi adwa anase ote abanwa so no etwagu sa papa yi na omampanyi Akufuado ono ani mranti bremu nie ora Kufuado edi airport no ato no enti sa pepepe Nana Prempeh no onie Prempeh odi nkan eno no akwa bi so was don tilo se no there be ebi dia tie eno no enti ya de tudwa amo hu se de esi kwa na chese owura a ye friend se tolon anasi ye kotolon potem ho no ma Yakubu Tali no ono so ne de na etwagu na papa yi na ono so 1965 68 now a Ghana High Commissioner edema Nigeria Lagos na obesi sanso be ambassador edema Yugoslavia be ye bi eboa ya ne sa 1972 eno sa be High Commissioner of Sierra Leone eno echi nso kra no Guinea na osanso ya ambassador odma odimfia bi oso ena odi wu ye 1986 June ena papa yi eto ayanom ewon se do papa yede Tamale enso airport no ato no ono nso de eno no ye friend Tolon na Alhaji Yakubu Alasatali Tolon na Alhaji Yakubu Alasatali now a politician now say paramount chief Tolon traditional area and no say a founding member at the Northern People's Party no etwa so be wo ye party ne ebi abanwa so no enti sa papa no na broni amado echia ne nsem no enti uko Tamala said the Tamale airport no ya name no papa yi anase ubobra pa na eto badin enti papa yi oni onom nanso ya to no badin ne Tamale dia no ena opanyin no so ena wote say ye de amano a na ese din no eno no sa pepepe na ye come back to Kumasi na ya kwa akɔhwɛ ensɛm a Kumasi nso esi etwagu ɛwɔ hɔ no mo na said the opanyin Nana Akufuado editu dwa pepepe no na ye kan Prempeh no ye Prempeh the first and ye Prempeh the second na opanyin oda ye screen sui ono ena ye de sa dwumadie no anase ye de airport kese no Eton International Airport yes Prempeh wodi nkan kukurudufo no wono enene ye de en airport kese no
ato no ano so mu nkyeremu no yɛde ma inatiefo menim sɛ wate dada sɛ ɔmampanyi enemu ya but of course na yɛ kyerɛw among sɛ de nkyeremu no ebesi akɔ nti finally wate dia na before then, a number of important tasks lie ahead of us, one of which will be commissioning the Nana Ajiman Prempeh I International Airport in Kumasi and naming the recently commissioned airport in Tamale the Yakubu Tali International Airport of Tamale. Yeah, Sapepepe ena isi etie ewo noma yɛde tudwa ama yɛde tie for live ewo GH live so. Gazi. Deɛ wobɛka fa ho. Meshasi free. Kumasi airport a yɛde to sɛbi ɔsante hena watwam edina Nana Prempeh the first edini na abakɔsɛm kakra na mede betare eto sanse obi wɔ hɔ a na onim Nana Prempeh ne nwumadi a odiye Nana Prempeh in 1896 Abroni invade Kumasi wabra na Kumasi atenase nananom asantema atenase se omude omuni akon na omuni broni ebedi nkita ho se na broni aboabo no ho se onde obedi akon nti Nana Prempeh at the age of 17 na obedi santehene na nane maame na ye santehema nti ohun se de ne man si akyekere duro se de ne man ne si tere na broni edika bese ne berebi na wasa ba ne mprenu so wa bra omoabo anho so ono obedi akon de ene ese ne man be bode wode ne ho betwa so yemfa ne nko ne maame se mintimi ntena me nso me ne me ba bekọ ne papa owo no so se mintimi ntena me nso me ne me ba bekọ ne yere mo miensa se yentimi ma yekunu nko a mo mfa ne nko nti yenso ebedi nachi ampa broni hwe nyame anim ehwe awerho ato asanteman efa ye hene ede ne koi ode ne kotena ampona no ho no mmere kakra nti edu ba bi na asante aye na dwene se obekọ akọje ne hene sanse sante de ofa ne hene na ayese de wafa wo man mu ni nyina nti broni be hu se de asante ye no mbepagya no ompagya no ene eye Sierra Leone sabre ho na broni asete na ban a wadidi the whole West Africa so nti ode ne kọ ho asante sa aboabo anho so mbekọ no makofo mo hene ne omo enkrofo aba eno na broni hunu se da bi ye tena wa nkofo no mani abre tompagya no edini twa asuo po kese de ne kọ Seychelles Island eho okotena ho ebo bra okosua anwoma esa ama omo convert no free the traditional builder traditional I can't believe na or practicing de ne kọ Christo sumu enti obo bra no ho atena ho ehunu nwoma hunu tworo ehunu brofoka enti kutahudie sante kutahudie ne nananom ye mpene ye peye hene na afebroni sa ye na dwene se wode ne besa aba na wode ne ba 1924 na 1924 no wode ne ba ye no na obeye Kumasi hene esa ba so beye sante hene na we de mi twa ne ti asanse se kase ye kan nyina de a nneoma sabi asante hene Nana Ajiman Prempeh eye ma asante no se ye ka ade e bechi enti se ne sa ban na tenase politicians ndi omunim sanse Ghana ebeye Ghana nyina ne ho ne hyase free enti omunim sanse na asante de no no wonka Ghana ho ano ode ne ho asante je ne fa ho die kura free den kyransem ansa na broni ba oba be fa asante no mu enti politicians ndi omunim sese ye bibia wa asante memu anka ya hemfu ne dikan ehwe wo mo ansa na ya koba bia ya bekobia enti no se ne nyame adom o ma be ya ade fefe sei no me de ohenkase edini atoso no na bio mekọ Tamale the same way onse ahemfu mienu we kire nananom ahemfu na omtiti nkonwa so sese ubọ brapa we re ho som wo man
Emma so omanfo ani a ebeduru baabi ne ebebo odini de wabra wawu edu dini atoto nneoma so ama wudini aka asase so no ne ahenie ye dina abegyaye enti na obi adi ade a ukwa ya ma obi befa wudini to aso no na Prempeh no wo a wo ball bra power akonya so no na ya na wo faase bia na wo na na bi fa wudini enti we ekomo obi bia sabi woda oman ano se bia wo ye politician se oye wo hene se wo ye whoever empo yasumsum kra nsori kra se de oto ano se sofo ana se de bibi hyew nza se dwene nipa a wo som wo mo se edie na me mabrabo me position de ama me na be impact on the people that I'm leading. These are the things. And when I say Ghana lucky pa enti na I was of the conviction say enka omampanyini kasa ansem we nyina kwode saa ne omane betato na nkasa patriotism na yire free Ghana fo mu ena ye dwene ye politics ho ye dwene de ekoye botom ye dwene de ye begya wo ye ma ho nko a ne abusuafo ho nko a no nkasa ne omane so bete kakra ne nka Ghana afa ne ntoma pefra sanse Ghana kwa na ekofom ye hia nipa bi te se ahemfu ya sebo mbabo bra ene yede omudini etoto ejapade akese so saa nneoma ni bi na yehia na se o to maame a kakra metimi aka afa saa dwumadi we hu no se yeda aban owo so ase se watena se no anyi nananom ayipamu wa me ehunu se omunso eso ani omunso besom oman no kwan bi so nti se omaye sa I will say a step in the right direction as a government, and I applaud Nana Akufo-Addo for doing this for the whole nation. Na bio no ebrebi by edium de betwim Accra Sports Stadium, which is Swasana near friend. Na omampanyini Kufo besiesie yama yihu na said ye netie no. But the nipa bi o ma bobra so mo man ni dine toto stadiums bi so. Em se Tamalede ya be di pela na di bisa. Na Accra de ye Ohinigyan na Kumasi ye Baba Yara. Enso koduru baabi. E ma sabio ye nuanom nkanfo sore se omo mpene e me mfa Ohinigyan di ne ento stadium no so. Sa ne o ma na me stressa mumie nyai. Muma yantwe wo mfiri sa tribal you know so. Na brebia ne yenwene eyanhwe nipa no yenhwe ne nwuma a waba bedi anti edi ne dini eto bibi so wo man bi enu mom na bema oman ni nyina yaka abom mede mu Kumasi on se Kumasi park bi wo Kumasi paaji di na washtown ye friend na abi spark se asantini bi enu ase bi ode abi eyen kan ni bi obetina nkan bobra ebe ye adwuma wo KM Kumasi town council ebe bobra no mso na da town council fo ano hwe se sanitation ebe ye adwuma wo Kumasi aho ni die pa ohu mo hwe se de ni nwumadi atenoms opanyini se de asi aso asantenan ye ne aye de ni di ni beto park yi so enom di ni di na to so enne wo kwa ewo Kumasi mfimfine fro abis park enti these are the things that was ye nyina eba ye gitum emfa ho ne ba bi enipa no free emfa ho na emom no ye hwe de waye ne nneoma a wadwene wo man ho de ne nkwane ne na ho de nyina besom oman no eno na wase adwene ho na kakra me di betwa eto wa abra wato ama me nenie. Okay, enti quick one said here ora Benghazi so de atudwa nti said here ye ka no Kumasi airport no and currently the current status no good live on GH live so na baby a obi an so watimi ahwe bie no nti empanyifo etwem kra new minister ohwe yin sikasam so finance minister aba ora amin omo adonate anaso ma hyase atwa sika to ono ma omo de ewi adobi dumi aba made e be hyase na afi wi mhyen atu akwa kwesi Kumasi na afi Kumasi nso bi atu afri ho e de akwa amono ne nti no ene ne wo hwe no na se Kumasi International Airport edin na ababe na agima Prempeh udin kan International Airport and no shadow so ema me sesa airport ye share CSEC anase afi apema han kra bia 9 years 1943 and ampanyifo e share CSE eja
entofem kama na bibia entimi nkoso no achi ye toa so a na ye konanim ye ni sei yomfamra onfanko na Ghana army mu base kakra nti afi apema hankro de okonkron afi 1999 ene ye besu omu se da bi ade en de ese ye toa so na domestical ebo adwuma eboa ema bibia ekoso a ti si amu de wohwemu a ye adwuma pa na ampa ompese omoye na left e koye status a obitimi free honom ekọ America obitimi free America ekọ wa na se Germany na se mpo any other international travelers no ebetumi akọ nti ote ya na tamale na ya nemu e de ama ohempon a osum yi se de na gazi kan na Kumasi so airport no ya nemu e de ama ohempon a obesuma santeman e fada mata Ghana man nyina nti sa pepe by the current status e wo Kumasi airport no and it's going to be really nice. But I'm sure say we are a fair abro so a name and the situation in the next come here but so me say there in media I don't be do me out nyame the cha you be anatomy IF Gazi airport no any oh yeah, a beautiful edifice on just say o sha de na ultimate say with all standards just ade na both Tamale and Kumasi di ni nyana. I mean, there is nothing I can say wrong about the airport now. Yeah. And I mean, them say on the way your first phase, they are in phases. It's in your kind. They will build on it to extend the airport and to expand the airport to certain level. Be a bit me afa nipa a film mia diaba. We are yuhunesan at the Numa beba. We are yuhunesano betini pabreso. We are yuhunesano various embassies no paper offices. Will be beko Tamale, beko Kumasi, to be our copy visa or Netherlands. Obewo baby a bit must submit on carter na or Tamala unko chan pine. Me free Kumasi Tamale, emisi Kumasi, and twas unconkai. She nipa afasa kwa we so free more. Ye kasa ye can since time o kan say 1940 something. Eba besi sabri 1943 to date. Ye hwe nipa wo ma free mu pa was akwan no so mo efra bruchire ba no mo ko Tamale omo be Kumasi anase omo free Tamale ana Kumasi kwa aka na nye nipa ketwa enti ade a ewo say upload nipa omo nsaba asie nyina just various governments, past governments, be a play role. This is the thing I hear in Ghana. Say, woman, obi be jaho as president. Wow, bebana men tonchene. Sabi nipan wo kwa one fan enso ana pampe munko. On say yes 48 42 no bi baye you. The obedi 50 ebe twaso, the obedi 60 san kakran na ene nyina ye hunu die. And this is how we build a nation. Nanya se we aba na se bia ban asomasi na ye president asomasi ntie nkan wuram ama projects bebre anka be man kola adwuma ebe mani pankanya ne se ne nkola bi sori anom ti Dubai nkola bi sori anan ko mu ko Arab nations yi bi so a omukọ enu omo fam ye basa on kase anwuma nkitin we mu nyina betimi a sustain ni pa ama ya ka wo man ni ma me asom. Oh, enti mumye nhwe oman no se sa kwan ne ebefa so de obi abeye bia no obi ba wo metoa so ne enyan we die na we ne yese na we ne yese na emfa so bi amaso ma oman no. Okay. Enti sa pepe na enti na ye pese ma the profile of Nkrofo a omanpanyi na do danko ekufu ado anemu such edifice e de ama omwate but of course na pese domusuko ema hu ampanso ya ene sabe pe dia ma abo hu Yakubu Tali no a politician and I know sayo hempon why ambassador of various countries I would do Nigeria nomne Yugoslavia the then Belgrade nom any ade nyina no wako Sierra Leone sabe pepe ene siko na ye Kumasi so saa so na wo hu se Gazi e de nyina ama dada hye so e ma me se your Prempeh hodo mienu your Prempeh the first and your Prempeh the second na Prempeh the first ya ye de airport kesi anemu no wono ene ba bidi ade ebra na ye kan say owusu sechere na owusu sechere aha afri ho no ye kan say amamre kwanso na beto aso ansa na Prempeh the second
eba bidi papa yedi me ya me person kan say stadium there be airport kesi ato no nti your Prempeh the first and your Prempeh the second. Prempeh the first no ono ne the airport kesi e de asom no ana say yedi ahye na nimunyama ni rain no 26 March 1888 and ye beka say be we ebia 1931 May mu o baby 12 just as Prempeh and isi airco ewu mu a yedi tuja amayetifo nti say the gas e ka say obedi ade na o ya brante kwa no sa Prempeh and isi ekoye 26 March 1888 and obedi ade and ebe we May 12 1931 into ono sa Prempeh ya ye ke o Prempeh ho do mienu omu nyina so edi bre na eyepe Otumfoɔ akonya and ombedi ye but Prempeh a odi nkan no eni edi nkan e de airport kesi e de ato no ahye na nimonyam a sa Prempeh ono na ebedi ade abra na owusu seche otoso mienu efra banwa no so na ono free so no Prempeh the first free so no and Prempeh the second so eba ebeto aso a ye wonu Kumasi Asante krum a afi apem ahanwotwe edioson 1870 and open ye wonu December 18th sa Prempeh na isikoya sade Yakubu Tali inya mfi edioson ansa na wo no ye de Otumfoɔ na Prempeh de onya mfi aduosia according to history and on also edi free mu May 12 1931 until what time e won di besi dia na se mfi aduosia na onyaye sa Prempeh na isi ekoya yadi to jama in a chief nti ote see a name airport no for such prominent people na see dom su koma hu wo mu a wo moyo yara see yedi besi na afia to aso akoya live on GH Live so